U stvari vidim. Ništa. U Bosni i Hercegovini isto su. Prvi stepen zdravstvene zaštite potkošlje. Jer to ti na nervnoj bazi. Jer ti imate na nervnoj bazi. Znaš, kada je došao Fred da se operiše, gospodine, anestezija, ovo, hoćete li, kaže, vi platiti ili o trošku Zavoda za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine? Fred, to plaća, a ne plaća. Pritom da bi ja o trošku Zavoda za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine anesteziju, kaže, Fred, nije nikakav problem. Spavaj mi, djetešće. Majke moje, ja bi, ta farmakomafija, to su đubra, najveći kriminalci, uvjedljivo, samo izniše neke bolešćine, jel? Non stop, kaj ptičji grip. Kakav grip, ptičji grip. Kad sam ja vidio goluba da je kihnuo, ajme sebe. Jer kaj vidjeli krave jest budala. Ja gledam one krave. Pogled ko sa haševa, kaj vidjeli ljudi budala. Ja bi ukinuo sve te esencijalne liste, neesencijalne. Ja bi zatvorio sve apoteke, šupičku, ne treba. I otvoriš kafanu. Normalno, jer majke ovo. Para ne treba. Ja bi napravio esencijalnu listu i na njoj ne bude nana, čuvakuća, majčina dušica, bijeli luk i kiseli kupus. To je to, ali domaća nada, jer sve što treba u tim prirodnim lijekovima, jel, majke moje, sve što nam treba. I domaći kiseli kupus, ne do Bog, nije ti dobro, odeš kod doktora, dobar dan, šta je, ne znam, ne boli me dugmena sa kovu, nikakav sad, to je neki problem, 3 put popao kile kicelog kupusa. Raso ne bude na zo od kuće, jel? I fino, ćeš, ako je apoteka zatvorena, u poljoprivrednu apoteku. Normalno, dođeš, dobar dan, recept, 3 put popao kile kiselog kupusa, ali neš kući pojesti. Tu, prostorija, neš izaći dok ne pojedeš. I ti prvo pola kile kiselog kupusa kad pojedeš dobar, jel da? Pa malo zalijeć raso, ovu, drugo jedla. Treće, i ti kad pojedeš 3 put popol kile kiselog kupusa, i odmah ostiš boru kupusa i vidiš se. Jedna pokucana. Šta je? Pojeo sam terapiju. Kad jeste, izvolite, možete kući. Kako? I polagnici. Jedan pogrešan. 2 dana kasnije. 100 maraka na ulici. Jedno 100 maraka napravio, samo da mi je do kuće doći. Ali kad dođeš kući, kad ono svo izađe iz tebe, da nije malo dobro samo tebi, nego tvojim najmilijim. Jer kad ti ispustiš onog Tihomira, on pobije sve bacile, bakterije i ostalo domadu tvojim najmilijim. Sve, familije nije ništa, normalno oni se već navikli. Tako kao jebote, da ne bi moglo iz jedne guzice izaći.